metal je robustan, svestran i mnogo lakši za obradu nego što misliš. Danas ću ti pokazati koji su metali najbolji za obradu u tvom DIY projektu. Na primjer, čelik je izdržljiv, jak i odlično se može zavarivati. Sa aku-ugaonom brusilicom od 20 volti precizno sečeš metal i zahvaljujući bateriji si fleksibilan. Bakar je mekan, lako se oblikuje i dekorativan je. Nerđajući čelik ne rđa, zato je veoma pogodan za upotrebu na otvorenom. Aluminijum je izdržljiv, lagan i fleksibilan. Ako nemaš radni sto za savijanje, pričvrsti lim između dva čelična ugla. Pažljivo ga stavi i kucaj čekićem i komadom drveta dok ne postigneš željeni radijus.